Di lima kahek tak berharap hana raya. Padahal di sana ada ni belah hana baru. Hana raya ini. Ran buka apa Haji? Yo tinggal aku perah raya lima. Hana menjar raya ini. Aku punya nyam dia nak kerja ngapung. Bawa terus dia potong. Yang paling yang dikepah kadang-kadang terpuna buat benda. Dapat itu malang. Udah ku Haji, 50 ke preh raya. Iko, ani ui preh 50. Ui pumel. Ya ko. Ani ayo. Oh, Iqbar. Ra. Kau nak mau dah lagi jumpa. Cuma aku ke dengar udah ku Haji 50 ke preh raya. Iko, ani ke preh. Bangai ra pun pegar kan kamanan ro me ala pikir untuk ha. Jadi kapu le kau ke. Ha ke wai nak kerja apa? Pu kerja ama ke mata apa yang cu apa benda kom go mana peng. Wan dua orang betik kau pulau mah male kurang itu ngah betik kom. Hai pungo jino betik ta kom me hai dai bang pulau be ta bo. Sa pungo ikalen, beka pungo ke wai ke baju pisang ka. Pisang ya wai ka baju. Yo cara ka wai ke. Ike pino baju pisang ka ka mata. Ika ngu ke nali. Kah di berapa nanti ngop berapa Jepang nak berapa nanti ngotan. Kah yang kelihatan kan Jepang, kau orang macam kau Jepang. Mereka kau oke, nya kau pun mede pun orang. Berapa tipu ya? Mereka paling baik lagi. Kerja tahu gile. Nak ke mere Thailand ni orang kasih macam. Kapal leo. Berapa tipu ya? Nyo macam biasa. Paleo malero re thang ndawang gor lo re boka le ndawai no dak pagi de lo je bakai nomor 2 mak kena war bari ko ai bili mama gubila hang bit te gong goyang labu wai goyang bangai anju yung dham na sa de na kong ka chu na sa go boka le ndawai ja no ja lai lima bangai no jumpa mau. Hai Pak Ji, pun buka ya? Tengok aku bim boleh mau. Hai po ang pinang nabi limo ya ron pi bangai. Abang ada beri udah kong bagi bangai beri oh. Kabare yang petel limo. Kabare. Assalamualaikum Pak Ji, nak jalan mula limo. Beduk ke belah teman. Pak Ji, enak pen luar bay. Mamat tu luar bay tengok. Punya bahasa Aceh je tu. Luar bay sini tengok. Tapi mana mau? Bayan je ke haju. Bangai si Pak Ji. Bahu nak peng-peng you cahwa kau pergi penju. Tak tak peng le sayang. Power bay le ya. Empat mat tu. 5 tu tinggal njuk karo ni. Ke Pak Ji nala? Nyasit. Jalan lama je kau akak. Wajib kopi-kopi le tu. Oh, you know, berarti Pak Ji cah le. Buka hulu mo.